this house. Bedroom with the ensuite, kati thulo ensuite pani kata thulo size ko main bathroom jatro नै. So we got the shower in here, toilet bhayihalyo ani yahanira chai hamro again kere tile ko floor. It's a tile floor. It can be quite expensive. Rental property ma chai a tile floor chai halna jaruri ta chaina tara but then this property came with a tile floor hai. So on the top ma jaum aba. Top ma chai hamro duita bedroom cha. So when you come on to the left hand side, double bedroom again yahanira hai. Not a single bedroom that is in here is small. Everything is quite spacious. As you can see, and it already got double bed. Okay, king bed ne chhodera gaeko rahecha. Bed पनि कति राम्रो राम्रो छ. अब we let the tenant decide है. यहाँनिर आउनु भयो भने अर्को family bathroom. यो चाहिँ not as big as downstairs. यतातिर आउनु भयो भने यहाँनिर चाहिँ shower पनि छ. Good thing is हाम्रो चाहिँ माथिसम्म नै tile रहेछ. So we don't have to put the tile in. किरणलाई चाहिँ यसपालि tile लगाइदिनु भनेर भन्नु परेन. So अर्को bedroom, not the biggest, but can still fit a double bed in here है. अनि single bed त यहाँनिर मजाले नै अट्ने भयो. यताबाट बाहिरतिर हेर्नु भयो भने main road तिर अगाडि हो. Especially यो डेभलपरहरुले चाहिँ यो एरियातिर चाहिँ अलिकति young family हरुलाई टार्गेट गरेर बनाएको भएर it's very well done है this property is. So यो property चाहिँ हाम्रो एकजना दाइ हुनुहुन्छ. He is from Aldershot but उहाँ चाहिँ अहिले यता ननिटन तिर चाहिँ कामको सिलसिलाले गर्दाखेरि चाहिँ यतातिर बस्नु भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ यो property चाहिँ 465,000 मा 5 bedroom property by the city center है किन्न चाहिँ सफल हुनु भएको रहेछ. अहिलेको स्लो मार्केट भएको भएर मेबी अलिकति हाइप मार्केट भएको भए चाहिँ यो मोस्ट लाइकली 500,000 तिर छुन्थ्यो होला. र यो प्रपर्टी को रेन्टल प्राइस चाहिँ we are looking somewhere around £2,000 per month है. So if you're looking to invest around Birmingham area in a property like this अथवा हजुरहरुले अलरेडी प्रपर्टी इन्भेस्ट गरिसक्नु भएको छ, किनिसक्नु भएको छ र property management company को खाँचो छ भने चाहिँ हामीहरुले यो तलको नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला and we will try and help you out. Birmingham मा त भयो. We are also operating in Telford, Stafford, माथि नर्थमा. Wolverhampton, yes, हाम्रो आफ्नै एरियामा परिहाल्यो. And then तल down south मा चाहिँ we operate around Nuneaton and Coventry as well. So हजुरहरुलाई चाहिँ यो एरियाहरु मध्येमा चाहिँ property management चाहिँ गर्दिनु छ भने चाहिँ let us know. We will try and help you out. Thank you.